Assalomu alaykum hurmatli Bishkek xabar YouTube kanalining xatarlovchilari. Hurmatli mekanishlar, kutmanli kuningizlar bilan. Bugun men sizlarga chaqildirib bera turgan unalar, ular nemis unalari bo'lib sanaladi. Bizim videoni oxirigacha ko'rib turingizlar. Biz tartun oluntiramiz. Bugun nemis qatorida unalar ko'p. Kimda-kim bizde жаңыдан ko'rib жатқан bo'lsa, bizning kanalga qatnalib videolar ko'rib turingizlar. Oxirigacha ko'ringizlar. Biz tartun oluntiramiz. 93-yılı çıkarılgan 2-3 объемный Mercedes-Benz Yeshka. Aytılış bahası $3.300. Esim baylanıştan beri. Коробка автомат. ...1990 yıl çıkarılgan, объемы 1.8 Passat B3 Universal. Aytılış bahası 160.000 son. Esim baylanıştan beri. Mono. Коробкасы mexanika. Daha qo'shimcha knopkalar var. ...88 yıl çıkarılgan Audi 100 Переходка. Объемы 1.8, коробка mexanika. Aytılış bahası 250.000 son. Esim baylanıştan beri. ...1995 yıl çıkarılgan объемы 1.8 Passat B4 коробка mexanika. Aytılış bahası 250.000 son. Esim baylanıştan beri. ...96 yıl çıkarılgan 1.8 объемда Golf 3 Mono. Aytılış bahası 160.000 son. Esim baylanıştan beri. Probegi 170.000 kilometre жүрген. Çağında unaları da ko'rsatamiz. 1993 yıl çıkarılan 1.8 объемda Vento. Bunun da probegi 170.000 kilometre жүрüptür. Коробкасы автомат ekan. Assalomu alaykum. Boluş qancha bo'ladi ekan bahası? Bolushi 185. 185, nomeringizni ko'rsatib qo'yinglar. Esim baylanış nomerlari, shu nomerlarga chalasizlar. Artçağından görünüşü. 94 yılı çıkarılgan 2.5 объемда BMW 34 kuzov. Жақсы балда. Döngülekleri жақсы, жайқы döngülekтерді. Коробка mexanika. Aytılış bahası $3.300. Esim baylanış nomerleri.
İçki salonu. Esin aytışı boyunca kondisyoner büt işleydi. Sanda bir görsete gideyim. Sanda da koşumça knopkaları var. ...93 yıl çıkarılgan 1.8 объемda Passat B3 Universal. Коробка mexanika. Aytılış bahası 210.000 som. Telefon numeri Esin. Bu жақта 95 yıl çıkarılgan Жақша балда Audi S4 unası. Объемы 2.6, коробкасы mexanika. Aytılış bası 300.000 som. Assalomu alaykum. Boluş qancha olayotgan bası? Qancha döndiz 280.000 som. Все, спасибо. 180.000 som. Bolar bası. ...97 yıl çıkarılgan Golf 3 объемы 1.8 коробкасы mexanika aytılış bası 230.000 som. Esin baylanış numeri. ...1995 yıl çıkarılgan Mercedes-Benz Yeshka. Объемы 3.2. Коробкасы автомат. Aytılış bahası $4.800. Koja, klimat kontrol, kondisyoner, elektropaket. Assalomu alaykum. Boluş qancha olayotgan? Boluşu. Söyleşiyoruz dedi. Realni klientlerge tushib berem deydi. ...99 yıl çıkarılgan Nissan Primera. Объемы 1.8. Коробка mexanika. Aytılış bası 190.000 som. Esin baylanış numarları. Строительная компания «Помирстрой» предлагает квартиру в рассрочку за 36 месяцев от $600 за квадратный метр. 0-150-123-123. Обменяй старое авто на элитную квартиру. 98 yıl çıkarılgan Golf 4. Объемы 1.8. Коробкасы автомат. Объемы 1.4 eken, aytılış bası $2.300. Telefon numeri. ...94 yılı çıkarılgan 1.6 объемda Golf 3. Aytılış bası 190.000 som. Numeri 0707 29 49 92. Maşina kimlenken? Boluşun qanchada o'tadi? Я просто... Он реально... 92 yılı çıkarılgan Volkswagen Vento.
Объемы 1.8, айтылыш басы 145 000 сом. Есім байланыш номері. Бұл жағында Passat B3 универсал. Жақша балды. Салам алейкум. Қанчада отастар болушун? 220. 92 жыл чыгарылган, 1.8 объемда. Сыртка балдар жакшы. Краска жеген эмес, родная краска окшойт. Болар басы 220 000 сом. Gelişim türünde varyantlar karalады. Barcha beshikon. 1991 жыл чыгарылган Audi A6 универсал. Объемы 2.3. Коробка механика. Сыртка балдар жакшы. Айтылыш басы 250 000 сом. Центр замат, есім байланыш номері. Салондары. Машина kimden gel? Esi yok mu? ...2003 yıl çağrılgan Nissan Almera Tina. Объемы 2.2. Коробкасы механика ген, дизель. Бұл кімдіке? Қанша дейс болушыны? 200 000, 180 000 сом. Болушу. Меняю на автомат. С доплатой. Шүлі машинаның автоматығы, е? Же башқа? Любой машина. Соландар. Bir хозяин, е? Bir хозяин деген. Бар өзүнүкү дейт, родная краска. Жасай турган жерлери жок.